u khasi jong ya gajat bang kini beri orang piteng we yang bahas ia orang kata gajat aku piteng ju pite kini gede ke jinge phe ka bang intip su ru wat ya ketenrai ke jinge ngam tu sha bang khot ba sai mo nga kitip ba arden lu khulung khna lu be tv te menta pinong ya ka tin rangba inhapan batai menta kamu iu khasi su thu kamu iu rangba kamu tu sunrang kamu ya diberakat ke jing perkat ulong rangba ke menteri rangba do jong dari Indira dan ikapon bang kemidu jong dari India kata di mentara na inhapan bagai ka hok kasot bantai ka akor tu buram temu hindi ki khasi utin kai ka akor tu buram utin kai ka hok kasot denem ka hok ka sigin tien but we rangba ha jinga tai ka bang ye tai wang barden lara pihak ka tum ka perkhat rai jong khasi indon tam ai igna pasnam orang menjur sispa tang dah hakat wapor tak hok kadan mentan hok shoot tak lemai demlong sixty kedai balai khun bayar in but incorporate apa ke constitution juga dia banyak kerpang ini ya ke jinglong kerpang kerpang gawe kat kejat bendriu ka ban buram ni kelong kumi ka buram kejat bendriu khasi ni ngami bagan ke jing bagala ha bang te kan ba angit scam dia bangang sutu igunu ka rupamin ju khasi karukom perkhat ju khasi bagalong ka badai ni tang namar ban penhuni ni nu nganum la banong ngapakala ndai kalau mungkin tempau ni ki jaga khasi ki bam dan khasi syuk bagi dan dikbi ki jaga ya ka bos nang ibak mani ubak usim la dikim dan syuk mana ki khasi yang tu atau hari India dengan bamsap don beli ka jur bamsap